بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلبة تدبة ميتي الله سبحانه وتعالى لا جهندو يتو ريجدين دي فومجي mi settike reweteɗo ala e gonga si wona allahu subhanahu wa ta'ala kanko tun o maraka fidiɗo kanko allah ka jeyal, o maraka fidiɗo ka dewal, o maraka fidiɗo ka inɗe makko e ka sifaji makko. ɓawɗon mi settike muhammad ko jiyaɗo allah, ko nulaɗo allah. ɗo tori allah subhanahu wa ta'ala yo ɓeydu yurmede makko nden e oɗo annabajo tedduɗo, kamɓe e ɓengure maɓɓe e wondi e maɓɓe e kala ñentinirɗo ɓe no moƴƴiri ha ñande yawmal qiyama. ɓawtuɗum musidɓe, miɗo hiwro on hiwrango islam wiyanon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. eɗen fuɗɗo ɗo hande inchallahu ta'ala yewtugol fi gurdam ɓeɗo wondi ɓe nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. fuɗɗorɗen noon arano on e maɓɓe ka ɓural, ko woni on ko Abubakrin Siddiq radiyallahu anhu wa arda. aray noon musidɓe julɓe tedduɓe, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam allahu on sembiniriɓe wondi ɓe ɗuɗuɓe taweteɓe ɓe wakkilino ɓe dari ɓe tambiti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓe walliti yottingol kaɗo dina allah e gurdan nulaɗo ɗan, kono noon kadi ɓawo nulaɗo on feƴƴinde sallallahu alayhi wa sallam ɓe jokkiti tambitagol kaɗo dina e yottingol kaɗo dina ha dina kan wawi sakade e hoore ndiɗo leydi allah. haray noon saabu nde tawde woodi joni e woɓɓe buy taweteɓe no majja gurdam ɓeɗo wondi ɓe nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ma hara hino faami goɗɗum e gurnanji maɓɓe ɗin ko tawata hino lundi ko ari kon e bindi selluɗi ɗin. mi yiɗi waɗangol en oɗo silsila yewtugol fi gurdam ɓeɗo wondi ɓe nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. mi adori noon yo en waɗu yewtere nden e fi lonti ɓennayo taw Abubakrin Siddiq e Umar ibn al-Khattab e Uthman ibn Affan e Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum jami'a. haray noon ɗum komi woni e yewtude ɗo goɗɗum e muɗum mi waɗino e darsuji e yewtereji goo. musidɓe buyɓe yiɗi yomi aru e ngol ɗo ɗerol meɗen mi holla yoga e muɗum ɗo. haray noon no mi holliri noon en adora e yewtugol fi Abubakrin Siddiq radiyallahu anhu wa arda. haray Abubakrin Siddiq oɗo ko jeyanoɗo e wondi ɓe nulaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam. inde makko nden noon kanko Abubakrin Siddiq ko ɓe makete ko Abdullahi ibn Uthman. Abdullahi woni inde maɓɓe nden. baba en maɓɓe hino wi'ete Uthman. Uthman soro maɓɓe en hino wi'e Amir, yani Abubakrin Siddiq inde maɓɓe nden ko Abdullahi geɗal Uthman geɗal Amir geɗal Amr geɗal Ka'ab. haray noon hiɓe yehi ha yottoyi oɗo wiyeteɗo Ghalib ibn Fihr
ka soliraɓe maɓɓe. Ko ɗum waɗi Aboubacrin Siddiq oɗo ko Quraysiyankejo kadi. Nde tawde Ghalib ibn Fihr oɗo ko ɓiɗɗo Lu'ay ibn Ka'b, oɗo ko ɓiɗɗo Lu'ay. Joni noon Lu'ay oɗo kanko kadi o marno ɓiɗɗo wiyeteɗo Ka'b, kanko kadi baabe makko afwan ko Ka'b woni ko wiyete. Ka'b oɗo baabe makko ko Murra oɗo baabe makko ko Taym. Joni noon Aboubacrin Siddiq ko ɗum waɗi ɓe dambete e nduɗo suudu ɓe inne ko ɓe Taymiyankoɓe, ɓe goyno Aboubacrin Taymi. Haray noon Taym ndu suudu ɗo ko jeyandu e cuuɗi Quraysiyankoɓe wurunoɓe Makka fewndo on saayi. Aboubacrin Siddiq radiyallahu anhu en yewta e seeɗa e yani geɗal ɓe mari kowona noon e sonnaɓe maɓɓe. Telemma ka sonnaɓe maɓɓe kamɓe Aboubacrin Siddiq ɓaawo en jantade inde maɓɓe nden en andiɓe ɗo ko Abdullahi ibn Uthman woni ko ɓe wiyete, ko Makka kadi woni ko ɓe jibina, ko ɗon kadi woni ko ɓe janɗi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama no hecciri ɓe telen duuɓi ɗiɗi e lebbi seeɗa. Aboubacrin Siddiq ɓaɓe janɗi Makka ɗon ɓe yehi ha ɓe woni suka, ɓe ƴettuno sonnaɓe yogaɓe. No jeyano e ɓen sonnaɓe ɓe ƴetti sonnajo wiyeteɗo Qatila bintu Abdul Uzza. Oɗo woni sonnajo no tawa e sonnaɓe maɓɓe ɓe ƴetti. Oɗo sonnajo jibinani ɓe ɓiɗɗo maɓɓe wiyeteɗon Abdullah, kono noon kadi e ɓiɗɗo maɓɓe wiyeteɗon Asma. Oɗo ko ɓiɗɗo suddiɗo. ɓawti ɗum Aboubacry ɓe ƴettuno kadi sonnajo wiyeteɗo Ummu Ruman al-Kinaniya. Oɗo kadi sonnajo jibinani ɓe ɓiɗɗo maɓɓe wiyeteɗon Aisha radiyallahu anha. Eɗen andi noon nene Aisha ɓeɗo yumma meɗen Aisha ko ɓeɗo woni ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama kamɓe kadi ɓe resi ɓe ƴetti. Wona noon kadi o sonnajo ɗo Ummu Ruman o jibinani ɓe kadi ɓiɗɗo maɓɓe wiyeteɗon kadi Abdurrahman. Bimana oɗo sonnajo Ummu Ruman o jibinanno Aboubacrin Siddiq Aisha, kowona noon kadi e Abdurrahman. ɓawti ɗum Aboubacrin Siddiq ɓe ƴettuno kadi sonnajo wiyeteɗo Asma bintu Umaysin. Oɗo kadi sonnajo jibinani ɓe ɓiɗɗo maɓɓe wiyeteɗo on Muhammad. Kowona noon kadi ɓe ƴettuno kadi sonnajo wiyeteɗo Habiba bintu Kharija. Oɗo kadi sonnajo jibinani ɓe ɓiɗɗo maɓɓe wiyeteɗon Ummu Kulthum. Bimana si en konti e nder gurdam maɓɓe ɗan kamɓe Aboubacrin Siddiq ɓe resi sonnaɓe nayo. Arano on no wiye Qatila, ɗimmo on no wiye Ummu Ruman, tammo on no wiye Asma, nayaɓo on no wiye Habiba. Amma ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe ɓiɗɗo maɓɓe jano on no wiye Abdullah, hikkoɗon Asma, hikkoɗon Aisha, hikkoɗon Abdurrahman, hikkoɗon Muhammad, hikkoɗon Ummu Kulthum. Yani bima'ana ɓe jogino ɓiɓɓe ko Abdullah e Asma e Aisha e Abdurrahman e Muhammad e Ummu Kulthum, ɓiɓɓe jeego. Ɓe jogino ɓiɓɓe jeego. Aboubacrin Siddiq ɓiɓɓe jeego woni ko ɓe heɓi. E nder ɓeɗo ɓiɓɓe jeego tatono ton ɓen ɗon ko worɓe, ko ɗum woni Abdullahi e Abdurrahman e Muhammad. Tatoɓe hedditiɓɓen ko sonnaɓe, ko ɗum woni Asma e Aisha e Ummu Kulthum. Aray noon Aboubacrin Siddiq mo mari ɓura molanaɗe ka l'islam aren taw e silmugol maɓɓe ngol kamɓe Aboubacrin Siddiq radiyallahu anhu. ɓayrune laaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓe nulama, ɓe waɗama nulaɓe, ɓe watti noddude jama on e kaɗo diina, tawano e adiɗo natugol ka l'islam jaɓana ɓe
nulungun immorde ka worɓe hellifaɓe ko Abubakar ni Siddiq woni arano on bi mana arano natugol arano neɗɗo arano natuɗo on ka islam ɓawo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam addude dina kan immorde e ka worɓe hellifaɓe ko Abubakar ni Siddiq woni arano on. aray noon oɗo sahabajo tedduɗo ko ɗum waɗi si no ari e hadis ka Ammar ibn Yasir sifani en ɗum o wi o yi'i nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yani kanko Ammar himo sifade alhaal no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe wonirno noon Makka ka arande laawol o maaki kanko Ammar o yi'i nelaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallama Makka ñande o yi'aynoɓe nden on saa'i ɗon tawi wondano e maɓɓe si wona jiyaɓe jowo e sonnaɓe ɗiɗo e Abubakar ni Siddiq bi mana Ammar ibn Yasir o wi o yi'uno nelaɗo e sa'i fende ɓe fuɗɗi tun noddugol kaɗo dina noddugol e l'islamu on tawi ɓe marano ko wiyeteɓe ko ɗimmo e maɓɓen ni ko ɓeɗo jaɓani ɓe taw si wona jiyaɓe jowo e sonnaɓe ɗiɗo e Abubakar ni Siddiq radiyallahu anhu. ɗum ɗo no holli yawugol makko kanko Abubakar ni Siddiq natugol kal islam. no ari kadi hadis kadi mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki Allahu to ɗon imminilam min faade e moɗon onon ɓe yimɓe yedduɗon lan saliɗon Abubakar ni Siddiq kañum gonginimmi o jaɓi yani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓaɓe addi dina kan jama on ɓurɓe ɗudde ɓen ɓe sali gonginde nelaɗo Abubakar ni Siddiq kanko kan o gongin nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. nelaɗo ɓe maaki kadi o wallitorilan wonki makko kin e jawdi makko ndin yani o walliri nelaɗo hoore makko kanko tigi o yaltayno o nodda yimɓe ɓen e faade e natugol kal islam kono nan kadi o ƴetti jawdi makko nin andi hari ko julajo o ƴetti jawdi makko nin o financi fi dina islam on no yara yeeso. aray noon musidɓe julɓe tedduɓe Abubakar ni Siddiq oɗo sahabajo tedduɗo himo mari ɓure molanaɗe e kaɗo dina l'islam yani l'islamu on no waɗanimo ɓure molanaɗe no jeeya e muɗum weltinirgol mo aljanna. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama hiɓe weltinir Abubakar ni Siddiq aljanna e nokkeli hewuɗi. no jeeya e muɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande gore ɓe wonno e nokkure ka wirni ɓe darni sahabajo go ɓe innimo kala yani arowo ɗo allandato lan si dugano ɗamo arɗo konki woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaka idan lahu wa bashirhu bil janna ɓe maaki duganomo o naata weltiniramo aljanna hawrude tawi ko Abubakar ni Siddiq radiyallahu anhu wa arda. no jeeya kadi e ɓure ɗe Abubakar ni Siddiq jogi hadis mo Amr ibn al-As fillani en o wi ñande goto nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi no imminde mo yahugol hare ɓe kanko Amr ibn al-As o landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi ene nulaɗo yimɓe ɓen fuu ko hombo ɓurɗa yiɗude e yimɓe ɓen fuu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko Aisha min ɓuri yiɗude e yimɓe ɓen fuu. on sumanta Amr ibn al-As o landiti nelaɗo wi nelaɗo hara ko e worɓe ɓen fuu ko hombo ɓurɗa yiɗude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko baaba Aisha on ko ɗum woni Abubakar ni Siddiq ko on ɗon mi ɓuri yiɗude e worɓe ɓen fuu. on sumanta Amr ibn al-As o wi o landiti ka nelaɗo hikkoɗon hombo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki Umar ibn al-Khattabi ɓe konti yogaɓe. haray ɗiɗo hadisaje fof ko holluɗum ha honto darja oɗo sahabajo tedduɗo woni e kaɗo dina l'islam. haray ko ɗum ko hanani en telemma makko ko du'anagol mo jarnamo kanko Abubakar ni Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. haray kay no holli kadi ɓure ɗe Abubakar ni Siddiq jogiɗen ka dina l'islam ɗo ɓayru nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe fooyi e nawnare maɓɓe tawete nden ko nden woni sabu feƴƴingol maɓɓe ngol ɓe nawnare nen tiiɗi
ɓe makanno yani jama on yamire aboubacry yo julnu jama on ɓayru waktu on yoni tawi kamɓe joni ɓe wawata seynagol ka julirde ɓe julna jama on ɓe maaki kamɓe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamire aboubacrin yo yahu o julna jama on. ɗum ɗo fof ko ɓure taweteɗe oɗo sahabago tedduɗo no mari e kaɗo dina meɗen l'islam. no jeeya kadi e ɓure kadi ko holli kadi ɓure ɗe aboubacry ni siddiq mari ɗen ñande goore oɗo sahaba Jubayr ibn Mut'im o filli o maaki sonnajo go arno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama nelaɗo Allah on yani tawi sonnajo on ko haaju mum woni ko arani nelaɗo maaki yahu yilditoɗa aroya e sa'igo yani ɓe makanimo yahu aroya e sa'igo sonnajo wi ene nelaɗo joni noon simi ari mi tawali on ɗo ko honno mi gerrirta nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam si a tawallan ɗo a taway ɗo aboubacry ni siddiq radiallahu anhu on non o huntante haaju maɗa on. ara musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo ko tawa ɗum e seeɗa ɗum e ko holli e ɓural oɗo sahabajo tedduɗo e sahabago nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. no jeeya kadi e ɓure makko ɗen sakkitoroɗen ɗum ɗon ñande nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ferayno ɓe seeno madina ɓe fera ɓe iwa makka ɓe seeno madina ko aboubacry ni siddiq tun woni ko ɓe suɓino yo ɓe wondu e muɗum e ngol ɗon laawol tawetegol ko laawol hulɓinigol ko laawol wondugol e risque nde tawde ɓeɗo heferaɓe makka hino ɗaɓɓutude ɓe no faalaɓe nangude e lorra ɓe. ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe suɓi oɗo sahabajo ɓe suɓi oɗo wondiɗo maɓɓe mo ɓe yiɗi mo ɓe hooli mo ɓe andi ha honto wakkilani kaɗo dina ha honto tawete oɗo himo laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala golle makko ɗen ɓe suɓimo yo ɓe yaadu. ko ɗo si aboubacry ni siddiq hino filliti ɗum o maaki kanko aboubacry ni siddiq min ene laaɗo on feende men wonno ka fammere o andi ɓayru ɓe yalti makka ɓe arno ha e laawol tawi fammere no ɗon ɓe naati ɗon ɓe woni ɗon ɓe suuɗi ɗon fi hara si ɓe ɗaɓɓutude ɓe wata ɓe yiide. aboubacry ni siddiq noon o maaki ɓayru noon min ene laaɗo tawi meɗen ka nder fammere ɗon mi ɓanti hoore anden ni mi yi'i heferaɓe mi yi'i koyɗe maɓɓe ɗen mi yi'i koyɗe heferaɓe hiɓe dari ka toni fammere hiɓe dari ɗon hiɓe ɗaɓɓita nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. on sumanta sa aboubacry siddiq o wi mi inni nelaɗo ene nelaɗo si goɗɗo e maɓɓe ni ndaari ley koyɗe mum ɗen seeɗani o hiye en yani on ndi hiɓe dari dow nelaɗo en no ka nder fammere ɓeno ari dari ka toni fammere e aboubacry no suti koyɗe maɓɓe ɗen o maaki si goɗɗo e maɓɓe ni ndaari ley koyɗe muɗum ɗen o yiye en nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makanimo deƴƴu ko an yo aboubacrin a anda ko honɗum wonata fiyake yimɓe taweteɓe ko ɓe ɗiɗo Allah subhanahu wa ta'ala won tammo maɓɓe on yani yimɓe ɗiɗo ko Allah woni tammo maɓɓe on Allah akkitirtaɓe ni. aray ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala no janti fi ɗum ka Qur'an idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Allahu to ɗon ɗon janti wonde manna aboubacry ni siddiq ko wondiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. aray ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo allahu on ɓeydu yurmede makko nden e oɗo annabajo sallllahu alayhi wa sallam ko wona noon kadi e wondi e maɓɓe ɓen e kala ñentinirɗo ɓe no moƴƴiri ha ñande yawmal qiyama en hattay ɗo hande inchallahu taala yontere hikkoto nden ɗo en yewtay noon joni ko yowodiri kon e ko honno aboubacry ni siddiq alhaali makko on ɓawanulaɗo feƴƴinde ko honno o lontori julɓe ɓen ha ko honno o laamori e yeru kay dumunde ko woni kon o laami ko honno feƴƴiri bisnillahi taala. hada wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.